Imana yo mu ijuru yongeye kugaragaza ibitangaza byayo ibinyujije mu nka y'umugabo bita Sirasi. Ni umugabo utuye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uti byagenze bite rero? Utera agatebe kawe mubwire uburyo Imana yigaragaje ibinyujije mu nka. Murakaza neza, njye nitwa Kiradu. Iki gitangaza cyabereye mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Kigoma hagati y'akagari ka Karambi ndetse n'akagari ka Gasumba. Ni umugezi urimo hagati utemba, umugezi abanyarwanda benshi bazi, umugezi witwa Mwogo. Hejuru yawo gatoya n'iki gitangaza cyabereye. Uti byagenze bite rero? Imanuka. Iki giti cyo gikomeye buri. Aho iragiti. Ariko naka karakomeye ushobora kutakarimbura. Nta kibazo, ikagenda imanuka gake. Hejuru ya Mwogo iki gitangaza cyabereye hari umusozi waridutse. Ni umusozi muremure cyane kubera ko ni umusozi upima hagati ya metero 40 na 50 z'uburebure. Umuntu ahanutse ari hejuru y'uwo musozi yagera hasi yasandaye. Ikindi kandi munsi y'uwo musozi niho hari umugezi wa Mwogo utemba cyane ku buryo ushobora guhanuka hejuru y'uwo mugezi ugahita wikubita muri ayo mazi ugahita upfa. Umugabo bita Sirasi utuye mu kagari ka Gasumba yewe ndetse aho ngaho hafi y'uwo mugezi yabyutse mu gitondo cya kare aza kuragira inka hafi y'uwo mugezi ruguru y'ako gasozi turi kuvuga. Aho ruguru y'uwo musozi turi kuvuga wari ufite metero zigera muri 50 z'uburebure niho yararagiye inka ye. Ntabwo yari inka imwe kubera ko zari inka nyinshi, maze zirigurisha zizihiwe. Inka imwe iza gufata ngenzi yayo isa n'iteye ihembe gakeya, ngenzi yayo nayo isa n'iyikwepa gato, maze ihita ihuruduka kuri wa musozi upima metero 50. Uzi uko byagenze? Inka yamanutse iramanuka, ariko aho kugira ngo ihanuke yikubite hasi ahandi isandara cyangwa se itembera muri wa mugezi, ahubwo iragenda kuri ka gasozi ihera mu kirere. Mu by'ukuri nta kintu gihari cyayiteze nk'igiti, ibuye cyangwa ikindi, ariko yaheze mu kirere ntiyagera hasi ntiyanagera hejuru. Abantu baratangara. Hari mu gitondo ku cyumweru saa 2 abantu benshi bagiye gusenga. Uri mu gasantere ko ku Karambi akareba hakurya kuri uwo musozi yabonaga inka rwose ihanamye mu kirere nta kintu na giti ihagazeho. Ibi byatumye abantu bose bahurura bahagarara muri kaburimbo bitegereza uwo musozi, bitegereza ukuntu inka imeze, abandi bashaka ubutabazi bwihuse. Umunyamakuru wo ku Dija Kingdom ahagera yasanze batangiye gushaka ubutabazi bwo gucukura escalier kuri uwo musozi, ariko za escalier zihereye hejuru zimanuka. Izo escalier bacukuye bwari uburyo bwo kugira ngo babashe kuba bagira nibura uburyo bashyira ikiziriko mu izosi mu nka, maze bajye hejuru bifatanye barenga nk'icumi bayikurure barebe ko bageza hejuru. Byabanje kugorana ariko byaje kurangira bikunze. Escalier zakozwe, zimaze gukorwa bakora ibishoboka byose bayambika ikiziriko mu izosi. Bamaze kuyambika ikiziriko mu izosi barifatanya barakurura ari benshi cyane ndetse n'imbaraga nyinshi, biza kurangira inka igeze hejuru irokoka gutyo. Abantu benshi batangaye bibajije icyatumye iyi nka idahanuka ngo igere hasi. Abandi bakibaza bati kubera iki itagize hasi kandi itabasha kuzamuka ntibashe no kumanuka. Iyi nka ni Imana yirokoye. Ile filimi kabisa dare.
abantu bari bahuzuye bakubise neza wagira ngo ni umupira uri kubera muri stade. Uko bakururaga inka bayizamura niko abantu bavuzaga induru bati rarokotse, mukomeze mukurure. Byari ibintu ubona ko bibabaje, ariko kandi ku rundi ruhande ubonaga ko abantu bose batangaye. Ndabashimiye, nitwe Eric Radu, ninjye ubahoza ku mutima. Muze ko mwakoze subscribe ku Dushya Kingdom. Tuzahura mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao.